97,6% građana kupuje na sniženjima. Njih najviše, čak 70% na sniženjima kupuje hranu. Rezultati su to prošlogodišnjeg istraživanja Europske komisije, a evo što o svemu kažu naši sugrađani. Što je po vama nekako najviše i otišlo u nebo što se tiče cijena? Usluge koje kakve, članarine, baš usluge. Znači hrana vam nije najskuplja? Ne. To je žalosno za jedno društvo, jednu državu koja se hrana kupuje na sniženju. Za hranu bi svi trebali imati sasvim Primjećujete li vi da hrana zaista je poskupjela? Je, pa naravno. Naravno i to ne onoliko koliko to oni kažu. Recimo Eurostat, ja malo sam ekonomista po struci pa malo to pratim, oni rade statistiku na, znate koliko proizvoda? 880 proizvoda. A košara koja ljudima treba je 30 proizvoda. Hranu uglavnom ja ne kupujem, to kupuje kćer moja i tako. Primjećujete li da je hrana zaista poskupjela? Ma je. To nema govora. Mislite li da su sniženja dovoljno velika? Ja sam puno putovao vani i oni su imali sniženja prvo recimo 50%, pa onda nakon 3 tjedna ako ne prodaju, onda sniže još i tako da se moglo to kupiti za 30% vrijednosti. Ali ovi naši špekuliraju trgovci. Mislite da malo varaju trgovci? Da, malo. Slaže se s tim i eurozastupnica Borzan, koja je i predstavila spomenuto istraživanje, ističući kako je 72% ispitanih naišlo na lažna sniženja, a unatoč europskim i nacionalnim pravilima o oglašavanju sniženja, više od 91% ispitanika bilo je razočarano ponudom nakon što je ušlo u trgovinu. Kod nas se potrefila još jedna nezgodna okolnost, a to je da je zakon o euru loše napisan. Ja sam na vrijeme upozoravala, ali nažalost nije bilo sluha. Zakon je predvidio da se prilikom pretvaranja kune u euro ne smije ta situacija iskorištavati za korist određenog trgovca ili distributera. Međutim, nije predviđena nikakva kazna. A našem narodu kad kažeš to ne smiješ, a nema nikakve kazne, mislim ne moram nikom objašnjavati šta će uglavnom oni koji to mogu napraviti. Da je netko rekao prije da ćemo čokoladu plaćati 50 kuna, mislili bi da bunca. Međutim, nekako kako se to pretvorilo 5 eura, 6 eura, 7 eura, ljudi psihološki kao da doživljavaju da je to 5 ili 6 ili 7 kuna. I to vrlo vješto, kažem, trgovci koriste. Borzan je upozorila i da je Hrvatska pri dnu Europske unije po zaštiti potrošačkih prava. Države koje smatraju da vlada štiti potrošačka prava, u Hrvatskoj 31%, u Europskoj uniji 61%. Dakle, upola manje građana u odnosu na prosjek Europske unije u Hrvatskoj vjeruje da će vlada pomoći u zaštiti potrošačkih prava, a isto tako daleko imaju veće povjerenje u potrošačke udruge nego u institucije države. Dodala je da je razina poznavanja potrošačkih prava porazna. 56% građana ima vrlo nisko znanje o svojim pravima, dok ih samo 17% dobro poznaje. Na kraju je poručila: ako zvuči predobro da bi bilo istinito, možete gotovo sigurno odustati od te kupovine jer to neće biti da je tako.